24-22, poraz koji ve vodi vo четвртфиналето. Твое ведување за овие 60 минути, имавте и негатива од 4 разлика, на крајот славите. Pa evo da, mogu reći prava ratnička borba, prava ratnička utakmica koju u Našicama što je bilo, mi smo tu negdje podjednake ekipe po kvaliteti i to je razlika na gol 2 uvijek će presudila, evo dokaz je ova današnja utakmica. Mi smo u nekim trenucima imali više sreće, ali stvarno i mi i oni smo se borili ko gladijatori svih 60 minuta, a kako i ne bi pred ovom publikom. Evo ja sam bio ovdje u Makedoniji, znam šta znači Pelister ovom gradu i stvarno mi je drago da na našim prostorima na Balkanu ovako nešto ima. Uživancija 60 minuta, predivnog navijanja, publika koja poštuje rukomet i stvarno evo od srca im hvala kao igraču Nexa na ovakvoj podršci, samo nek nastave ovako. Да, си бил повеќе пати во Битола. Ова е прв пат да го видиш Еврофарм Пелистер и оваа публика спомна пред малку колку беше притисок тоа да се игра пред polni tribini i sa ovakvi navijači. Pa sigurno, toliko nekad bude decibela u dvorani da srednjeg beka ne čuješ kad zove akciju, moraš doći da mu priđeš i to sigurno protivničku ekipu ometa i mislim da će to dečkima u budućnosti biti samo veliki poticaj, velika pomoć s tribina i evo još jednom kažem, stvarno je predivno igrati u ovakvoj atmosferi. Slijedno, Vardar? Vidit ćemo, ne znam sad kakva je situacija, vidim da ima dosta odlazaka. Ta utakmica je za, čini mi se, mjesec dana, tako da ima puno vremena do tad i vidit ćemo na šta ćemo biti mi, na čemu će biti oni. Mi ćemo dati sve od sebe koji ovdje što smo bili i nadamo se prolasku i plasmanu u Final Four Seha Lige. Final Four ova godina verovatno ќе биде во Хрватска. Колку е тоа мотив плюс за вас на домашен терен да покажете што можете? Pa uvijek je nama motiv doći u Final Four, nije bitno di se igra, zato jer mi kao drugi klub u Hrvatskoj predstavljamo Hrvatsku i ako se Zagreb plasira u Final Four, onda pokazujemo da hrvatski rukomet ima budućnost, da smo na visokoj razini i mislim da je to najljepše, a naravno najljepše je igrati pred domaćom publikom. Hvala vam.